Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lay, papanamba kahit nakapilis kamay. Mapanak man ni barangay hall, lakay. Ada ka no iwarwaras da abagas ita. Naggapo ka no ija munisipyaw. Ay kahit nagsaya atin ngayon o kasta bakit. Ang mimbag adanagan mau. Amangan man no napili lang tinlistada ang makaala. Naku naman ni Marisa lang ang maikan ka no amin a pamilya. Per pamilya ka na. Ay kat mayat nga rod kasta. Tapno awan siya griri abo marangay. Wen nga rod Bareng pudno day nga imbaga ni Marisa ling lakay. Sapay bakit. Sapay kumata mawarasan namin. Tapno saan lang manan dagiti asin dagiti dalikan ti makadaw. Ay naku namon lakay. Sige, panawang kan dito itanay aldawan. Mapana ka tadyak kayat ti maladaw. Siguradong aur-urayan na kun ni Marisa lang ijabalay da. Kanya ngay ti aramiden da kapitan di talikod ti barangay hall Marisa lang. Ay na, di munda magan maray. Anya pa'y ngay kuma, kas itisigod lata No kasta, agsusugal damanan maray. Ay katwan maray. Sugal with matching tagay. Ay nawaw. Tangay na alatamutan ti bagas agagarata. Agawitan maray. Ay wala maray. Isumat lati ko nakat. Tanay, nakuyam man ang titangatang. Ang mga nubiglaan ng tumanan ti agto daw. Wan nga raw. Sapay napigsa ka no ti umay abagyaw. Agawid takit din. Tadi takit maabutan iti tudod itadalan. Ay wan maray. Mabit lang nga raw, talag ti awit ko nga indisok iti lamisaan. Agawit takiding agpaisaw. Wan maray. Ala, darasam nga raw. Urayan kan ditaw. Jakon umunag dita barangay haw. Dapat nagpaiso bagas nga nyawin mo. Manungay may akilo na ita bakit. 5 kilo lakay. Ay, kit mayatin Kit natong palmet lang ka day, tayo kunada per family, ti mawarasan. Ay, win lakay. Talaga per family. Adupay nga rin tinabatay dya barangay hall. Saan ay waras amin? Kit, yawin to siguro na kapitan, hindi ko naman nabatay. Warasan ng tumat siguro, nagiti kakagawad na, agraman nagiti tanaw. Speaking of kapitan lakay. Apay, at nakadiman na nasagap mawadamag. Ay na, pinanawan mi ida nga ag-inom man na di barangay hall. San lang nga dayta, agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawan na kentanod na. Ay nawaw, nagalaskat dayta na madamdamag bakit. Nakababay no madamag dayta kanagiti kabangibang nga barangay. Ay, wen nga rod Isupay akapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat? Ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ayo na madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis sa sagsaganaan da kumanti umayabagyaw.
Saan magtaday taki din inom kan sugal ti unain da? Ay kasadan tuman laag kutin into nadadakis mapasama. Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka di Marisaleng. Kasladay bagama. Talagang adda, Maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanin sumangput nga ayuda. Ngam saanin abagas, no di kat kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta maray. Kasano ngay ti makaala iti kasta. Mapan ka agpalista ijay barangay haul, Maray. Mapan ka kini sekretaray. Ibagam ta ilistana ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw. Dakal matan 5,000 ti itada. Ay wun, Maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay sige man nga rod maray. Kuyogan nakman ama pa ni barangay haul. Nalalaing ka kat ama kisarita. Kan close kayo pa'y kan ni sekretaray. Ay na. Kinapuno na, Maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken maki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda ti mairan-ranaon. Ay na. Pipig sana ba't nandito daw? Wala na. Uray ko maano tudulaan. Ngam saan napigsapay ti hangin na. Nanang, kita nyo, adamat in-post da iti Facebook anargaay diti barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sabi mo nga'y abandaday ta anak kaw. Diyak mailasin, Nanang. Amo yung matasag paminsanak lang nga agawid ito. Iso ajak unay kabisado ti dalan. Nan, kita at mananak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sa kubay ti eskwelaan da ito. Nga ato basay ti barangay hall. Ay asidag nga rod iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagitilugan? Gaputan na gaburan ti kalsadang. Baring ikatendadagaw sa tapno sana makadisturbaw ka na iti biyaheraw. Bareng tatang. Maaksyonan ba't siguro adagos ni Kapitan? Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat ngamin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikat. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Moy, amumat nga wan bulldozer kaw. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer kaw. Ha? Ay kwa, sikan ati siyakon, tasikan ti Kapitan. Kat si kamatan ti mga pambuldoser itinarga ay adaga. Ha? Luday ta kumapanagrik-reklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Di Kapitan Boyd. Di na laamon ti maangaw. Kung kunaklangot na dyan. Agawa amkit di tagpala. Tapno adamalpas. Di ka reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang makita ni kagawad ro sa Marisaleng. Ay talaga nga itablaang makita, Amaray. Taitalaang matasumangpit, Marisay. No kasta, kasangsangpit na laan. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw? Ay, nawaw. Kita, nagdiritsun iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo, Maray. Awan, sabat tin limpyo. Naku namon, Maray. Talagang awan. Kaimbes apagwadan ti aramiden da.
Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw idi napalabas nga eleksyon. Husto ka, Maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Ammo tayaw, tiaramidon tayaw. Ay, wan amaray. Kahit mangan tayon tanay pangal daw magayaman. Umay kayaw ta mangan tayaw. Oh, makita, Maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangpet na laeng. Ay, nawaw. Naglukon day ta kagawad Rosa. Kasla isumat, hindi naglutaw. Talaga akas na ti ugali na day tamaray. Kanayon akas na ti aramid na. Iso nga ita, ammumaon. Ammum tumeten ti aramidam. Inton sumaruno apa nagbubutaws, Maray isay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay di ta kwarta. Bumuludak man pay. Naabakak ngamen. Sana balay. Isublik mo ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem? Uray 2,000 laang, Kapitan. Antoy kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak ditoy. Wen, Kapitan. Di ka madanagan. Isublik nga isublay. Promise. Yala, pumanaw ka nga ro ditoy na. Di nagdisturbuan tanay. Agsuswerte ak. Wen, Kapitan. Kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Wen, kuna lang nga ro din. Unay kalakid din aya, Kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala. Pumanaw ka nga ro ditoy. Di nak malasad. Imbaglangan ta nasabat ka na saling. Panggap naksapay kit dialiklikan nana. Ay kuha, saan ba't balasang kau? Kasanungay ti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kau. Diyak pa'y ngamin naawat ti tupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersena? Wan ko mabalasang kau. Ngam ti pari kau, aging gaita kat awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon? Kasanon nga no saan kayo matgayam amaikan iti urayan niyo atupad nana? Ay katurayan tayo abalasan kau. Di ka kadisingir asingir tanay. Jakon makapangpangan gapu iti kinaado tagsingsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Jak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kau. Anya nga bit-bit mo na kasilupin, Kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Otoy. Pinkailuton, tapno ang dapulutanan tayo inton malam. Ay, iwan ang Kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay, ket. Kasi ti sigod alut-lutuam kagawan. Aramid mapinapaitan. Aringlado, Kapitan. Sige. Ayapan nakto inton maluto, ay. Iridip ko man pa'y biit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag gustong to inton sumangpait na iti dadumapay akakadwa tayo. Bun, Kapitan. Ringan kanton inton sumangpat na. Kumusta nga iti urayan tayo atupad marisaleng? Awang kadipay? Ay na, awan pa'y ngarod maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matan ako ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y lang. Huwag nga roda. No. Inwaras dan ngam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapul ang maikanak. Nga main nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw.
Nayotang maun, ti maawat mo pa'y laeng akwarta, maray. Un maray, iso ang masapul nga iwaras da dayjay. Kano saan? Siya kun amis mo ti mapanagreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay haul. Maitured mo, maray. Ay katuan na. Apay kit din asaan. Ibagak ngar aramiden da asugalan ken inuman ti barangay haul. Iso adidag kam malay. Sana siya tiluklukon da. Tamangan no agpiang-piang ti langit ken daga. Ket makakita da iti adu abituan. Ay na, ijam kumantikas tang aramid mo, anak ko. Apay, urayang pa'y laang aya ang makadanon iji munisipyo ti kastangar aramiden yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di dam mo. Nakayumat ngamin ti sumanao. Ay na, nakababaeng ti kastangar aramidem. Sika ti kapitan. Sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo nananang? Sagpaminsan lang mo. Saan mo kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutaws. Ay saan nanang? Nas ka na mga bakak mutlaeng kas kapitan ti barangay tayo inton umay nga eleksyon. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito'y barangay tayo. Agraman dagiti kakagawad ken tanod. Ay na, amoy umater na iti chismosa nanang. Nainayunan dati istorya. Oray saan matapudno ket mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayaw. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pabpabasulam no bilang taadadakes ang mapasamak. Di nak to ibibiyang no adan to parikot. Tadi ka matdimngag kanya. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nawaw, awan tirumbang nga pagdanagan nyo. Siyak ti makaamu, nanang. Makaamu ka kunak lang arudan, Ramon. Di nak to ibibiyang kunak manon. Asino nga iti suportarab a kapitan inton umay nga eleksyon, maray? Ay ket jay makatulong amaray. Saan ket atay inal daw nga adday jay barangay hall. Gamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay wala, maray. Husto ka. Agi street votak to iti bangera partidaw, maray. Ay wala. Uray siyak maray. Makita itaday ta kapitan. Agraman dagiti kakagawad na. Sukatan tayo kit di amin nida. Maruwam dagita barangay officials. Mangibabain da. Ay wan nga roda. Imbis apagwadan, saan matapakay babainan matyararamidan da. Apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay, Ramon. Kan apay nga adu ti grocery iti salas. Anwam dagi jay? Panghandak to inton butos, nanang. Anya? Masigurado ngamin, asyak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw, kasano ka kumaan na kasigurado, Ramon? Basta, nanang, marikrik na kasyak ti mga bak. Kasano no saan asika ti butusan da? Think positive ang amin, nanang. Ay na, di ka mang namnama, Ramon, narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di tak ngamin kun kontrahen, nanang. Siyak ti anak yo. Isa siyak nga ron ti sakit yo. Nadamag mo ka din, maray. Ti anya, Marisalang. Agaw awis ka numatan ni Ramon para iti blowout na. Blowout ko na, Maray. Wan, agpartida ka no iti duababawi. Kun ado ka no ti sagana da. Ay nawaw. Apay, masigurado na nga tayo nga isuman ti mga bak.
Sigurado nga rod ka naw nga isumanon ti agkapitan, Maray. Ay, nawaw. Isupay laang nga tayo at ibutusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't nanti ugali na. Amuda mo't nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amo, Maray. Ang makaamuda mo'ten na. Adda mo'ten panunod da. No di da kayat adumuras ti barangay da, ay katagda kadakwadan day ta. Basta siya. Straight vote iti banger a partido, Maray. Ay, uray siyak, mamare. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka, Maray. Apay ngay nanang. Apay ngay adidakmatan binutusan ng iti kalugaran tayo. Sa balimatan ti pinangabak da. Daytang ti bagbagakken ka, Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden. Ngam inyalang-alang mo mo't. Isu agun-gunam. Nagitiawanan bain. Ore da kayo kaday kat didakmat binutusan nanang. Apay kumangay abutusan ka, Ramon, alaman. Kumbinsaran lakman amang ibutuskin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagiti awanan bain at tanod. Agasamanta may sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak laang tinangibutos iti bagay. Gunggunam kunakbanan. Ay nawaw, nagkasang meten ti kastoy anapasamak. Asino pa ingay timbangan kanagiti na isagana amakmakan. Sayang mat nagijay. Awan maten umay dito balay. Tandadamat amin na nitimbangin na partidaw. Wana, uray siya. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pasaganam, Ramon. Dayta ti maal-ala tinatangken ti ulo na. Agnakam kamot nga taitan, Ramon. Ay, nawaw! Opisyal ka man kan saan, agbalin kalata kumaapagwadan. Tapno awan to ti pagbabawyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, rumwara. Sa dino ti papanambakay, Mapanak makikaaruba. ay nawaw. Sa paam ti agawin amang ano agmalmalam kan tumanin ija tersina ni Nana Bireng, dahil tanto lamanan agchis-chismis ti kuko nyo ijay. Ay nawaw, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man adagos ang ti bagbagam tumas. Wen amang ano di mon tumanin mapanunot ti agawid adagos, Andrea. Wen ka di, agawid ak adagos. Danag mon aya tumas. Kas kamula tay maaw-awananon iti asawa. Mala, mapana ko.
isda at ngam dagita manen manok mo tap aprusam, Tomas. Ay, kat siyempre mo ta. Apay, di mo amo, ngagbalin to akwarta na gito bakay. Ay nawaw, kaanon to pa'y nga Tomas. Kaano dakkelan ti gastos ko kadagita manok. Kanayo nakagumatang iti mais ken vitamins da. Ngam aging gaita, awan pa'y nagsubli akwarta. Di ka reklamo, bakit? Tano mga bakto na gito. Sikan tumot lang ti adda ang may ranod. Ay kaing ka nga roden ipalot Pustaam iti dakkel. Iti kasta, dakkel mo ti abakaw. Makauray ka kade. Saan pa yung mabali na may palot na gito? Masapo lang matrain da pa'y. Iti kasta. Sure ball to, ti panangabak da. Awan lat ang mukon, Tomas. Ingka kitag trabahong. Sigurado nga adda mayawat mo kanyak asweldom. Ngam ti agaywan ka iti manok nga awan met kasiguraduan na. Maabak kanto pa'y lang. Nakarkarong. Ay nawaw, kasangsangpet mo nga rumwar ka manen, Andrea. Wan, imayak la na nga la iti kwarta pagpuna. Ay nawaw, pagpuunan ko nang bakit? Wan nga rod, apay aya adagulit ka, Tomas. Ay nawaw, papanam ngamin manen aya. Di ka katagluto ko matanay, maluman. Di ka natagari, tamapanak agiskwela. Ay nawaw. Aglisi ka iti dalan ko, Tomas. Di nakmalmalasan na Ha? Aglisi ka kunak. Tani, urayan da kung dagiti cardmate ko. Si kanton ti agluto iti pangrabyanta. Ay nawaw. Siguradum lang nga addanton na luto inton makaawidak. Iti kasta, daytan to lamanganan ti aramidak. Nawatam. Ha? Nawatam kunak. Kwa? Awan bakit? Awan. Matungpal tibilin mo, boss, amo. Kumusta nga ay nagiti manok mo, Baraok? Ada ka din mabalay na may laban? Andan atata. Adaya amuyaw, panghilabanan tayo. Ada, Baraok. Ado. Wow. Sa dinong itata, kan kaanaw, inton Domingo. Aguray ka, Tomas. Masiguradom ka day, train mo't lang itiustaw na itamanok mo. Tata, sigurado. Sure hit da ito yan. Kit, very good ang around. Tapno sana masayang ti ipustak, Baraok. Sana masayang tata, 101%. Ay nawaw, talaga ang nakasigurado ka na, Tomas. Ay kat siyempre matatata, awan mintes, sigurado ang mga bakta. Agdubli ti kwartam ko naklangarudan, Tata Pedro. Sige, masapan to nga raw inton Domingo. Dagasin kanton dito'y balayaw. Ariklado, Tata. Di uray pumarbangon tapay. Taya manan. Tayam dita, Andrea. Wala na, adto'y titaya. Sika ngay malisa, agtaya ka matin Wan ka di nana, o adto'y matitaya. Mana, iwaras mo nga ruden at ibaraha na nakabaybayag ka mo. Wan nga rod agawa am kit di na nabireng. Word, makauray kayo ka Tadyak pa'y nasuksok ka na sayat. Ay na, husto day tan nana, iwaras mo kiday. Ay nawuna, iwaras ka Oops! Sige, panatang! Oops! Sige! Tiram kita! May sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot ngagpaiso ti manok mong Tomas! Mga baktan sa ngagpaiso, Tagtagari, tata! Abangan no masuron na iti kaabay ta apimos na iti may sa amanok no mangyag na ti bagbagam. Wala niya. Naijayan! Sinugod naman ang ti kalaban na. Sige! Yun, may salangan! Sige, tiram! Yun! Nangabaktan, tata! Nangabaktan!
Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lakay. Nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan Tata Pedro. Ay nawaw, kat manungay ti inabak yaw. Dakil mo't abakit. Nagbingayan min kan Tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Apay bakit ni? Ah, day kailangan. Kurang nagadupay lang de tagum-gum-gumam. Ikang kan tumanen ton maibos. Idulin ko na ito, tapno adan tumat duk-dukutin ta inton maibos anta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti ingat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakuragan pa lang ayatintad ko. Gusto mo't tapno adamot idulin ko. Kwarta tamot lang da ito'y. Idulin ko laang. Kurang nga rod. Nan, nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw. Ay, Jaski, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaababak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray, naibusan ti puunak, ngamjak mo lamang abakan. Ay, nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, adda met oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rodon ti barahana na. Ay, kaagtaya kayo pa'y Taya! Dayto yun titayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas idirabi Rowena? 12:18, Manang. Ha? Ay, nawaw. Pungkit man ang tinumero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't atresi pa ilaang timparis ko Ay, sayang. Ay, kat agtaya ka manin, Manang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y Manang. Ribisa remon. Ada ka ba si Grabe, Rowena? 12:18, Manong. Agtayakan, tapno mga abak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Wan man, Anyang itinumero. kursunada ka, ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun Manong. Manungay titayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika kay Manang Andrea. Dahito yung matinumero, Rowena. 5:24, 13:29, 14:23. Apay nga, di mo pinasurutan ti numerok, bakit? Pasurutam tapno mga bakta adwa. Ay, jakmat kursunada ti 28. Sige, pasurutak man nga agpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14:28, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado, Manang Andrea. Sapay ko mata mga abak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami, tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti wedding lakay. Wanyaron, bakit? Ano, sa bali talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balato. Wanyaron, iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? Nung amin kwarta ti itid ta, malugi ta mutten Iso nga agparti talangan, tasata iyayab ka na iti kalugaran tayo. Total, adumat ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan, agpas kanta? Pakanenta dagiti tao, kasjay? Uy, bakit? Ay, nawaw. Abak mo mutten ate agkapitan no kasta. Ha? Ay, kauna. Nasaysayatan ti kastaan na panunod ko, ngam ti kam amin inday ti kwarta. Pakanon, kan painuman talangan ita, bakit? Ay, katsi ka nga rod, alakay.
Awan lata. Naabakak manen. Pada ta amaray. Agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ah, ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Huh? Ang sasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kaming samit. Apay ngay asika ang kanayon ti mga baba. Wen nga ro da. Ay nawaw. Jak ugalay ti agsaor. Babalasan ko. Talaga siguro nga oras mat at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaurak di awan ko man ti mayat na makiayayam kanyak. Sige nga raw, tuloy tay ayam. Oops. Ay dayta. Maudin day ti ataya. No maabak ak pailaang. No bigat tumanang. Kaning, rabi magaya mo. Panagaapunan. Uray siyak, maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yun ti sikat ko. Kayat nanti mayon nat. Mala, agawa am nga ron na iwaras ti barahan, nana. Matagdakan kaming agur-uray. Ay, mawunan. Ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo ki din. Umayan. Ay. Dino ngay nga tatinang idulinan ni Tomas iti kwarta. Awan mo't dito'y cabinet nga ayan dagiti badbado me. Awan mo't iti drawer. Naglukon. Nangiduldulinan na ngay nga ta. Amukon. Amangan no iti ayan ti pandag ti kamamiti nangidulinan na. Oops! Kunakon kat. Dayto'y ti wallet apang kabilan na. Mangkisayak iti pagsugal ko. Loko day di ato mas Ti kuna na siguro. Diyak mabirukan tinangidulinan na. Ay, pagmalmalas tansa, Tata Pedro. Wanya raw, Tomas. Nagsasarunumat ti panakaabak ta. Wanya raw, nagdakilan tinaipustata. Parikot ko ita no kasanok amasubot tinaglakwak ka na ti dingwin ka o. Kunak no mga abaktan nga maawan matlata. Mangilakwak samet ka na ti baboy atarakan me. Wano tayo nuang kulangan, tapno dakdakkan ti paglakwak. Parang makasubot tamatan iti sumaruno apa nang ipalot ta iti manukaw, Tata. Ay kat, adlakan ka, Tomas. Tulungan na karod ang mangilakaw, Tata. Sana balay, ta ikan ka iti porsyentong. Ay nawaw. Dahita ka iti kayat ko ken ka, Tomas. Sige, tulungan ka mangidispos iti nuang ken baboy mo. Agyaman na, Tata. Alagpay lang ti kwartang indulin ko iti pandag ti kamamikan ni Andrea. Dahito pa lang ti pustak. Kabayatan asaan mi pa'y analako ka ni Tata Pedro ti baboy kanuang ko. Tsak pa'y naibaga ka ni Andrea amang ilako ak. Ibagag to inton adan mabirukan mi ang bayar. Apay nga? 2,000 lang matan tinabatay. Kat no 20,000 da ito. Ay. Naglokon na yung Andrea. Naglaingan na ng birok iti nang itulinak. Kung ang manlangan na da indulin ka. Awan mat gayam. Ta inot na mat ngayon nalala. Ay. Naglokon na dyan babae. Paiman. Oy, Andrea. Sa dino tinang ipanamit ti kwartang indulin ka o iti pandag ti kamata, ha? Ay, kuhala kay. Di mo ibaga ang insugal mo amin ti 20,000? Hoy, Tomas.
Basit laang ti maisugsugal ko, kumpara iti ipuspustam iti palutanan niya. Adayo adakdakkel ti abak mo ijay. Ay nawaw, tada palaganas masumungpat. Idyam nga minon ti makisugsugal. Kanayon kamot lang na maabak. Sayang lang ti kwarta. Ay nawaw, kuturay si kamot Ijamot ti makipalpalot. Imbag kanyak taadda pangalalag iti isugal ko. Si kangay, taktakawam mo't ti kwartak. Oho, ipaabak mo lang. Di nasaysaya atin asyak ti mga ipaabak. Ay nawaw, no diyo pala isardang ti panagsugsugal yo iti tersina ni Nana Biring, i-report kayo karag iti pulis. Oh, di i-report mo. Apay ti ko na mabuti nga. I-report mo kasi kamo lang ti may babaeng, Tomas. Ila ko kon may saanuang kan do ababoy tabakit. Ay nawaw, anuam ti paglakwam kadagi dyan, Tomas. Dakkel agatad day taan, mailakom. Kat gastusin taa di ti balay. Naibusmat nga minan ti ornong tainsugal mo may. Ay nawaw, di mo man ipabasol amin kanyak. Tauray si ka, agsugsugal ka mag. Ala, wanan. Basta ilakok ti kunak anuang kan baboy. Ala, makaamu ka na kay. Basta ikanak to iti mapaglakwam Di mo sulsulwag. Uwan ko na nga roden. Danak mo. Ibingayan ka nga ibingayan. Bakit? Agtaya kayo pa'y kanyak. Sakbay nga irugiyo ti agay-ayam. Ay, anya, ay ati labas iti rabe, Ruina. 1-4 na. Ay, salit kit di dayta awiting. May samot. Jak mga abak dita. Puro pungkit. Ay, saan mo pa'y siguro agasat ama ng Lisa? Agtaya ka itan bareng mga bakkan. 23 man, Rowena. Oh, at ititayak. Sa nga gasot lang. Okay, 23. Aday ta, naisurat kon manang Andrea. Bingo pa'y lang, ti ayaman tayo ita. Intun malam taon ti baraha. Ay katun anana, mabalin latamot. Sige, agbinggo tayo pa'y lang nga rod. Ha? Anya day jay? Ay nawaw, adan samot pulis. Ay ana. Agarodok kayo nga umunag. Kartangan yaw, aglamang kayaw, tada pulis. Ada ka no pulis, aglamang tayo. Ay, aglamang tayo na kartangan nyo. Ay, kiawanan bain atumas. Pinaypaysunan samot din tinagipulong kadagiti pulis. Anya ti taltalamiti ma'am dita Andrea. Agkarkararag ka kaday. Ha? Ay, uwan mare. Ikarkararag ko, asapay ko mata saan da tayo ang makita. Ay, just kikit de. Siguro dinawat mi atex. Ada ka no agsusugal ni Tersina yun na nabiring. Puno ka di? Ay awan mat, sir. Kas makita yo mat. Nalinis mat isango ti Tersena. Awan ba makita yung agsugsugal. Ang mga pinaglambang nyo lang idana na. Ay nawaw. Ay, Awan, sir. Uray birukin nyo ay da. Awan talaga. Promise. Okay nga ron. Ang mga norong info lang tinawat mi. No, bilang tadamadamag yung agsusugal nito i-report yung kumadagos wan. Awan, sir. Sige nga ron na, mapan kami. Ay, so. Sige, sir. Agan-anad kayo. Pimanaw da ka din? Shh, di ka na tagaray. Urayan tayo ang makaadayuda sa tayo rumwar. Ala, rumwar kayo ditan. Awan dan. Ay, agyaman na kunaklakit din no umunag da itay. Ay, awan nga ro da. Ay, pirmi nervyos ko da kayo. Ay, uray siyak. Asino nga tamat ti awanan bain anang i-text kadagita apulis. Ay na, awan nga ro da. Mabuwak lang no asinaw talaga pagsasawa. Hello, Tomas. Apay, sa dino ti ayan mo alubong. Itay ka pa'y laang ngururayan. Di ka mula sumangputang. Hello, Makay. Tulungan na ko ba pag-aasin? Apay aya, sa dino nga minti ayan mo.
Bakit? Nahold up ah. Hinold up na tinaglakwak itinuang kan baboy ta. Bakit? Nagaduda ng harang kanya. Awanin bakit? Intaray ng tinasurong 80,000 ang kwartata. Sa dino ang banda tinakahold up lakay. Ibagam ano sa dino, tayawag ko kada kapitan. Itikas na, umay daadagos di tayan mo. Animal ka! Anak ko bakit? Hindi kagsipago lang nagsakit. Ulpud ka lakayan. Kunam anahold up ka. Ngam gayam, impaabak mo iti sugal, tinaglakom itinuang kan baboy. Nagsakit. Ako, bakit? Talaga nga in-report na kami pa ikadagiti pulis. Imbaglangan tasaan da kami anatiliwan. Awanan ka iti baeng! Ay, husto mo tara bakit? Nagsakit, di bagay pingping ka po iti parang sipsipat kan, parang sipsipa ako mo kanya. Dahil natirumban kan ka, mangibabain ka. Na-hold up nga. Na-hold up tarupam. Nakababaing paikit din ka na kapitan. Napanak pa'y nagpakpakasi at tulungan da kadagos. Gayam, agul-ulbud ka na. Anay ka! Anay, ito yung... Anay ko! Abi, nagsipat ka nga ito, Bas! Apay, tikunam! Siya ka lang tiyang muna tagsipat! Naglablabas kan! Ay, nawaw! Di mo'y pabaso lamin kanya ka! Tauri si ka, agsugsugal ka mat! No saan ka kumang agsugsugal? Sa anak kumamat na mapan makipalpalaut! No agyan ka lang kumaditi palay, di awan kumatikas di aparikaut! Ha? No kaya't mong agbalin ang nasaya at ti pamilya ta, idyamon tagsugal, tagastakmat. Naawatam? Ay, nawaw! Iti kaanuman, awan ti nasayaat nga itdan ti sugal. Suruan nakapaykit di nga agulbud ken agtakaw. Idyan nga ro ti sugal kat ipamaysa ti agtrabaho. Tapno ti biag kat agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, unay mutlakit din ayat ti paapal a kaaruba. Labas da alabas, makarengreng, disturbo da iti panaturaw. Ay nawaw, apay manan ay bakit? Alamanan ti pagpungpungto tam nita. No kasanaw kat adamot agpalaod agpadayalugan. Adala baro alugan da, ilabas-labas damutan dito arubayan ti balay. Ha, kunamutlan. Oh, makapasuraw! Amangan might no irurudtes da bakit? Kasta nga na talaga no baro no kaalala tilugan.
Masapol nga ipadas-padas tapno matisteng no mayat metlaang ti andar na. Ti ko nam kiday, paapal da kita ka aruba, ay surun kaun. Lydia, Talaga mag, dandani inuras da lumabas. Madamdama, lumabas da manon. ay nawaw. Kat di mo bayan na lumabas na. Apay kukom ayat ti kalsada. Saan ngam lumanabas da nga raw, makareng-reng, nasakit tila payag kaw. Ay nawaw. Umapal kan samot bakay. Ay nawaw, tanya ngay kumati apalakar daw. Jay hulugan alugan da. Pwe! Oray jak maad-addaan itilugan, no utang tumalang. Gumatangak man, Nana Lydia! Yahoo! Nana Lydia! Ay, mabit lang balasang kaw. Umayan! Aw, anya tigatanga, Juna. Ay, kwa, umutangak kunakuma, no adda pa nakabalin na, Nana. Ha? Ay, anya ti utanga balasang kaw. Ay, umutangak man iti sardinas. Sardinas ko na. Ay, uwan, Nana. Ay, nawaw. Agsusukat tilugan niyaw. Ngam sardinas, tisidaan niyaw. Utang pay. Ay, kuwa ngamin, Nana. Ala. Tapno di mumut ko na. Pautangan ka. Ngamnay, agbayag ka dagos wan. Di mo ibaybayag. Tagrik-rikos matlaang tipuunan to'y istor ka. Ay, wan, Nana. Di kay madanagan, tagbayad akmat lang adagos. Promise! Bakit? Amangan no adaan mo mamabali na pagbulunan tayo ti kwarta. Apay, an-anwam man ang ti kwarta, Jimmy. Adda nakita ka makina nga impus na iti Facebook. Mapan ko kumakitaan. Kasla napintas pa'y ngamin na dyan. Sayang mo. Ay nawa, makinamanan? Kanayon lakit din nga iso ti paggasgastusam. Repair dito'y repair dita. Makauma dagita makmakina. Nakadungdung ritan dito'y balay gapo kadagita luglugan. Agan anos ka ka di bakit? Anya ngay nga rod kat isumot nga rod ti trabaho. Ti ag-repair kan agbay and sell ka dagiti luglugan. Nang rona no kastya nakapsot ti deliver ti truck. No jak ag-repair. Anya nga ti kanan tayo. Ngam gapo kadagiti agsusukat aluglugan nga iyaw awid mo. Ti ammo ti kaaruba, adu ti kwartata. Di dalaan mo adandan ni awanan igatang tay ti sidaan ta. Di da paikit din pautangan ti tao. Gapo ta adumat ka no ti kwartata. Ay kit amin ko na bakit? Anya ti amom, ang mga no pumaysun to ti kasta panunot da may papankarata. Ay nawaw, pumuraw to amin ang adot-dot ti kilikilik agraman ormot ko. Ngam saan tanto pay lang ang mapadasan tinagin awa pa nagbiag, Jimmy. Ay nagbara ti panawan. Ay, bangirwar ka mang kidi ti soft drinks mo di tama, Lydia. Ay, wala maray. Mabitlaan. Ato yun maray. Sambutom tilamis na. Agyaman na ka, maray. Ay, nawaw. Nagkimasan. Makapaginawa si ka. Ay, katuan bagay na unay tinabara a panawan, maray. Hindi ka di Jimmy limabas alugan. Ay, wun, maray. Ay, masuro na nga raw. Talabas da alabas ijay balay. Paandar a paandar iti lugan na. Makarengreng iti bigbigat. Imbaglaan na, ta medyo adayo to'y tersinak iti balay da. Kasla barbaro mamutan ti igam na alugan. Wan nga ta, sa bali man mutan ti igam na idinaminsan ngal daw. Ado ang aro ti kwartada tagsusuka matilugan da. Anya nga ado. Kano lang day di imay imutang ni Juna nga asawa na.
Imutang ko na maray. Wen, imay imutang iti sardinas, taisukano ti sidaenda. Ay nawaw. Ay nawawa talaga amari sabay. Kundilo ganda, ngem awan met gayam igatang da iti sidaenda. Imbag pa'y kanya ka, taoray awan lugan ka, makasida aklat tamag iti karnay. Anya ngay tinlutom ama si Dabakad. Mabisina kon. Napanuga ka nagrepera. Awan. Nay, apay nga. Apay di ka nagluto. Anya ngay kumati ilutok. Kat awan nga rod ti may luto. Awan igatang ko. Ha? Adutin na poy, ngam awan ti masida. No kayat mo, si daam dagita makinaagin at gatang mo. Ay, nawaw. Imbis nga un-una ti agpalingki, tapno adda kumamad si daan ta. Saan mat? Taun-una dagita makmakina. Ay, makapasuron. Sana bale, tamasok katantumot lang lang itay tidakdakkel paya kwarta, bakit? Ay, katisua. Urayan ta, madanon day ta ka nito. Ngam no ita, ano sampay laang timangan nga awan sidana. Agsida ka iti tamudo, Jimmy. Bakit? Ilakok sanjay truck. Anya, apay nga ilakom ngay? Anyan tungay ti usarem apag-deliver no addan ton agorder iti darat kas kada simento. Sukatak iti baro. Baro atrak kasta ka de? Saan? Van. Van kunam? Ay nawaw, makakarga ka nga rudmet aya iti darat kas kada halo black no van ti kunam nga isukat maw. Ay kat saan akong angag karga iti darat kas kada semento no halo block. Tao ti karga ak bakal. Tao? Uy, ipaarkilak. Wano saan agbiyahe ak. Ay katadakin kadaytan Jimmy. Sikat ti makaam mo. Tano siya? Awan amok kadagita aluglugan. Ay, hanya te sirip-siripem ditali ja. Ha? Ay kwa kardaw. Kit-kita nga rod tilugan da dita karuba. Kaslaawan mo't dita nakaparada. Awan ata nasapa rimuar. Agin nagaw pa lang tisip ngat kan lawag hindi rimuar. Ha? Kasanom ko mga amaw. Apay, pinalpaliw maw. Ay, di nakman ipadpadakin ka. Aday talag sip-sipot iti karubat yararamidan na. Kahit kasanom nga rod nga amo anasapa rimuar, no di mo pinalpaliw alamhan. Madama nga agpakpakanak iti manok iti limabas. Iso nakita. Husto mo't kit di taawan ti lumanabas. Awan ti paandar a paandar iti lugan. Sapay borboran na nukwa. Makarengrang. Inkakit naglutaon. Sana na tagsipsipot yararamidam. Saan anasaya at kasta nga ugalim, Lydia? Mangibabain ka. Ay nawaw. Katsi ka. Napintas mo nga ron ti ugalim. Ay, awan din baga kakasta. Ngamjak ugali iti agsipsipaut. Imbis ngagtrabaho ka. Saan? Taday talaang mo't itis mismo ti as-asikasuan. Nagalas nga aramed. Kumamot ano saan ka bakbakitan. O Lindong, kumusta? Damag ko chimamba ka kano iti natag. Ay, saan mo tunay, Manong Jimmy? Adamo ba sila? At least, saan lugi? Nasubot mo't basit, tipuunan. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Wan Manong. Gatang mo, jay truck ko. Ibargin ko kan ka. Ha? Ay, katanga kumangam, awan mo't panganan makititrak, Manong. Ay kat pag-service mo adin daw. Wano usaram mag-deliver tinatag. Ay, nawaw. Di mo't makaaram titrak, Manong. Kay kumakutsi atap no gwapaw. Ha? Ay, makaaram ka matlaang no truck din daw.
Pilyam ngamin tay babae praktikal ngagpanunot tapno truck ti kayat na akotse. Ay nawaw. Balasang ti kayat kumanong. Jay press. So akotse nga ron ti may bagay kin ko na. Di pa ikot bagkatabalasang ti masidag no truck ti alaak. Ni, adamat ti truck di taruan. Kunak man nun nalako mon, Jimmy. Awan mo't nga ron maya tamang gatang bakit. Isa bay ampay la dita. Usarik to inton adda agur dari ti darat. Akin kukuha ngay nga ron, iti van nga insangpet mo. Van ni pare Joseph. Inyawid ko tayo papatins oil na. Ang kunana nga ron nilaklako na. Napintas pa isan ka day. Kayat mo ka ni gatangan tan. Ay nawa, no agsao ka, kaslaado ti kwartam. Ti kwarta, mabiro kan bakit. Unay kalaki din na ya. Anya, kayat mo, kurso na dakit. Napintas pa'y ngamin ti makina na. Saan laray ta? Nainot pa'y ti gas. Kita am ti nagkanruar na. Nalinis pa'y. Saan ka ni? Di mo gatanganan. Parkilam no isong. Ta isupay apagbirukan na. Isuman nga ron ti kunak bakit. Padasat man mati agbiyahe iti van. Tapno saan lang atrak ti man manihok. Alakit si ka. Awan mo't kit iti kastay padasan. Anya ngay ti amuta. Amangan mo't no iso ti kaalaam. Di kat nasayaan. Limit na nalidya ti agur-uray ti lugan ita waiting shen. Ay, isar ti makman. Nanalidya, sa dino ti papanan niyaw, adumot ti awit yaw. Ay, kwa, Jimmy. Agur-uray akman iti tricycle apangilugan na kadagiti pinurkis ko, alakaw. Kasta ka rin? No kayat yaw, siyakon ti mangkarga ka na kita. Ay, kwa, ay sanong. Aday nawagak at tricycle. Sigurado kayo? Sapay umayon ti tudo. Amang mabayagan pa ti tricycle asundo yaw. Imbag nito ita naka-safety kayo. Saan kayo ang mabasa? Adayo ang nalawlawa ti lugan ko, nana. Mabit lang, tabumabaag. Siyakon, timang karga ka na kita. Iti kasta, makaawid kayong matay. Ay, nawaw. Napintas mo nga agpaiso to'y fan ni Jimmy. Naindig pa'y titaray na. Saan akas kadagiti na duma akalampagan ti andar na. Napintas. Nalinis pa ya kita. Kasla ka barbaro pa'y mo. Oray pa'y. Hulugan tumulaan. Awan matlat serbina. May mayan kumaano kas. Tapno awan ti pakasarsaritaan. Nana. Okay kayo kadilang dita? Ay, kwa. Uwan baro. Okay aklaan. Nakadanon tayo, nana. Ay. Sige, ibabam lang nga ruta ang dagito'y karga. Jimmy. Wala na. Hambit lang. Manungay titid ko apamasahe. Nakailatan na. Sa anak mo't kat nagsingsingari ti dakkel. Adtaw. Agyaman na ka. Awan ang yaman na, nana. Agyaman ak mo eh. Addamanen baro avanti ka arubata lakay. Kahit, anya nga'y kumano anda bakay. Ay kat manayunan manen ati lumabas-labas iti batog ti balay takar daw. Ay kat talaga akas ka. Saan tamit ako ko ti kalsada? Isa bayam ka na nga uray agkaralabas na. Man ano kaya? Makarengreng road. Nasakit ti lapayag. Ay nawaw. Kumarumanan si apal mo ako nakaon. Ay nawaw. Namin ano aya nga ibagak ka sa anak nga umapapal kar daw.
Syakit di ati rumbang nga apalanda. Nga main, nalawat idagak. Dakkel to'y balayta. Adda pa'y mini grocery ta. Kan, adda ijay abroad ti duwang anak ta. Isoda nga'y, logan lang matikarkarit da. Utang pa'y, kahulugan ka nga raw. Saan akas? Ay nawaw. Ha? Pudno mo, saan na ya? Ay, apaw! Oray awan ti makaluglugan, nuhulugan mo lang. Puwa! Imbag tayo may kamari sabay. Apay, Marilija, kasladay bagama. Ay, una, ado ti ibagak maray. Naurno nga nak ngamin iti ichismis ka. Ay, nawaw. Amom ka day, nga da ka barbaro alugan da Jimmy kan Juna nga agasawa. Jay kadivante ibagbagam maray. Wan, barbaro nga agpaiso. Ngang hulugan mag. Ay, sada siguro akabailan ti cash, Iso atay hulugan tinala da maray. Day tangarod ka. No siya klamay sa. Ay na, oray awan ti makaluglugan, nuhulugan tumelang. Dinagasnak pa'y kit di agayam ni dinamingsan. Kat amom kaday, nagdakkel ti siningir na kanyak. Kaslamat ten arkila tinamayan na. Aya? Ay kit, ninayaw nampay ko maamaray. Taiso pa'y piman nga ibayad da iti hulugan alugan da. Ay, wala niya. Anya nga'y tiganas na nga dalugan mo. Nuutang mo lang amin nga glawlaw mo. Useless! Ay na, imbag na nagsabat na mutlaang Marijona. Apay ka di Maribete. Apay, di mo amo, ada kayong agasawa ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ne, iti anya aga po kumangay mare. Aguutang ka kano. Kat aging gaita, saan ka pa'y laang anak kabayad? Ni mo lakay mo, nangina ka no ti singir na iti van, no kasjay nga agbiyahe. Ay nawa. Saan laang aday tamare? Ado ka no ti lugan nyo, ngampasig mo't ang hulugan. Di kay pa'y ka no makasida iti karne. Puro sardinas ka no ti sidsida inyo. Dayta, ti agwarwaras at chismis dito'y lugar tayo. Ay nawa. Nagapuan na ngay dayta chismis? Ay kat asino pa'y kumangay, iti mismo akaarubam amare. Ay, unay matan ni Nana Lydia. Panang dadaol matan ti kasta nga aramidan na. Lakit di amare. Madimot ati mapan na itis-chismis. Anangina ka no ti singir nila kay mo. Kano idi dinagas nakmat idi, kat libre mat. Di nakmat siningir akas iti ibagbaga ni Nana Lydia. Ay, unay matlakit din aya ti tao. Lakay, isublim man langan day tavan. Ibiyahim kit di ti truck. Ay, apayan bakit? Kasano, maditi madamdamag ko. Anya manen aya day ta anadamag mo. Nakangin na kanu ti singir mo kadagiti dagdagasem a pasaheros dito'y lugar tayo. Labas ka kanu alabas iti paraangan ti akin paraangan. Marengreng da kanu iti andar ti lugan mo. Day tala kanu agpalaod agpadaya ti kukuam. Ay nawaw. Saan lang aday ta? Ichis-chismis da pa'y asaan ta kanu ang makasidsida iti karne. Sardinas kanu lang ti sidsidaan ta. Malaksid iti day ta, adupay kanu ti utang ta. Ay na, bayam ka di dagiti tattao. Nagatilang ti dila da. Agsakit da no awan maichismis da. Unangam nakababain mat. No mabalbalin, jak kayat nga da pakasarsaritaan ta dito'y lugar tayo. Apal dalaang day ta, bakit? Amumutun ti chismis. No nagwaras day tan, sigurado ang manayunan. Isa baybay amlaan ka di. Di mo ngamin pampansinan Sawon dalaptan ti kayat da sawon. Maumadan tumot lang, bakit?
Ay nawaw, anyamanan ti kukwam di talidya. Uray mula idekitan ti lapayag mo iti pader. Awan bibiyang mo, karda. Ay na, nagalasket ti ugali mo na bakbaketan. Laita man nagsipsiputan iti Carlo ba ti kukwam. Agtal na ka kuna inay. Diyak mangag ti pagsarsaritaan da Jimmy Kanjuna. Kaslagap apadamag. Ay nawaw, no kayat mo adenggan, di mapan ka di tabalay da. Apaya rin ka tumpay lang ti bagay mga arakop ti tapader. Ay disturbo ka mo't alaklakayan. Agtal na ka kunak, tadadengdenggag. Apay, di ka makaawat. Oo, kakit mang lukata ni jay tersina, tay supay jay malakwam. Sana day tabiyag ti pada matao tin kasipsiputan. Mangibabain ka talaga, Lydia. Uray ko mamait no saan ka bakbakitan. Agtal na ka kunanay. Ay na, Lydia, agbalbaliw kan. Di mon orayag na makabirok kay ti katapat mo. Sakan to agbalbaliw. Tamangan no dakis tupay ti mapasamakin ka. Ay nawaw! Usaram tangiwat mo tapno umasenso. Saan ket aday tamang ichistismis ken mangdadadaalaeng itibiyag ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adaman sa ludsudakan ka, anak ka. Anya day tananang. Mangbangtad ka din ni Dario iti sustento para iti anak kiyaw. Ha? Kwa, awan nanang. Awan mo tapulos ititid na. Anya? Uray anya ti aramideg apan ng pilit ken panagpakaasik ken kwa na. Awan lapta. Ay, una yun ni Dario. Isungarod nga igagad ko ti agtrabaho. Gaputa awan mo't namnamaag ken kwa na. No agsasao kunamlano. Ay, tagayam, awan ti maititad na ka. Awan nanang, isu akwartak amin ti busbus-busek para iti anak ko. No adaman masapsapulan na, para siguro kadakwada ka ni Carla. Ha? Asino manen a Carla dayta? Katika barbaro akalibin na nanang. Anya, ay nawaw. Adagayam manen ti ka barbaro akaliblibin na. Ay nawaw at alaga. Among friend, mas asarak tunggal makitkitak ti ipopos ni Dario ti Facebook na. Ha? Kanayon, nga ipos na ti aso na. Sakit ti caption na, dog lover. Diyos mio Marimar. Bay amlatan, friend. Sana'y bagbaga apasig ka nung agkakaimas, kan agkakangina ti kan ti aso na. Hay, di na nahiya. Ha? Nagtured amang ibagbagay ti kasjay publicly.
Ngam di na may purwakan ituray 5 aduling ti alakyo. Ay nawaw. Ay, day tangarod. Hinton kwan. I-check ko tapag sasawak tawanan ba eh. Nagpadaan dalaunay kini Carla ang kalibin na. Muloong. Nag-cute talaga na ito nagatang tanga aso, honey. Un nga rod, honey. Nag-cute talaga. Kasla siya matlaan. Ay, sana. Saan kamot nga animal? Tapno ikumparam ti bagim dito aso, si kamot. Sa bagay. Ala, yung kamot isaganan dagiti usaran ng agdigos ta digusan ta. Un, honey. Ay, un gayam. Kunak man no i-videom ti panang digos na kininika. Ayun gaya mo niya. Mabit lang, ta sit up ko ti cellphone, ng usaran ta. Ta, ibijok man. O sige, i-video ta. Ta isu ka pa nga i-content mo. Un, honey. Lagi din, doon nga dito ipapainit mo. Aso magayam. Ah, dinigos mi nga minitay. Iso nga inwar ko, tapno mainitan man. Kastaya, nagganas mo itong tibiyag na dito ang aso, kasala tao. Ayun na, alagang-alaga mi gini Carla da ito nga aso mi. Ha? Pasig pa yung agkakangina ti kang kanan na tata. Ura dagiti sabon na pang digos, ribo ti bayad na. Nasayad nga raw, nukas ka. Ngam, ti anak yung ay kinitina. Ik-ikam ka di mo lang iti sustento. Anya? Ay, nawaw. Nagalasa talaga ti ugali da di alakay ah. Ha? Kasino ti dakdaka, madam? Nila kay Berto ah. Di lata lumabas no lumabas. Nagadupay lang at dil-dilawan na. Anya? No, saan lalakay? Pagsasawak ko naktumay. Ay nabay amon, honey. Isulakot ti pagsaysayangam iti oras kan panawan. Bay amlatan Apay, anya ngaming timbaga na kan kaya. Ay, salbag da di alakay. Natadahil tal daw ko gabuking kwa na. Saludsudan na kidin. Nag-ikak iti sustento ti anak mi kinitina. Kat anya kumangay ti bibiyang na. Anya? Kastagayam, timbaga na kan ka. Wan, iso na pudok ti ulok iti day di alakay. Manakibiyang. Oy, nagsapa ka man nga imay dito'y balay, mi friend. Aywan, nasama ang friendship. At ang aming tinakita kiti Facebook anang dadahil ital daw ko. Ay nawaw. Ha? Anya man anday taya. Apay, saan mo ka di nakita ti impos da Dario ken Carla iti Facebook? Ha? Kwa, saan pa? Anya ka di nga min man ang timpos da. Jay aso da Ay nawaw. Kasta una iti kinaproud da adog lover da ka no. Sunggar amin natutut ko agraman iti baba. Diyos mio marimar. Anya? No pampanunutak ti saan na apa ng sustento iti anak yo. Rumwara talaga ti ungat ko kenkwana. Bay amon friend. Anya kay nga rod no iso ti pakaragsakan da. Masabat kong tulang da yung lalaki Pabaina kiti kasta unay ko naktumay. Dog lover nga ipupos na. Sakit. At dapat agkong comment ang nagswerte ka no di aso da. Marunutak man. Nagswerte ngam ti putot na. Di na pa may kaniti-kanin na Bay amon ko naktumat. At danto lataal daw na day dya tao. Ay, una yan nga agpaiso. Dahito nga ipopost ni Dario iti Facebook, nanang. Ha? Anya dayta, anak kaw. Dahito man, aso da ka no ka ni Carla. Huh, kunamot lang no. Naimbag kumamat no saan na nga ibagbaga iti Facebook nga agkakangina ti kankanan ti aso na. Anya? Nagturad matan. Samantalang ti anak mi, di na pa'y maikan apulos. Uray pang abasto na laang. Bayamo na nako. Aginggat ka ba ulam, agtrabaho ka lata. Sa bagay matkit di makapay baba ti dayaw tunggal pilitag amang tad iti sustento.
Wen, isabay amlatan anak ko. Isunto ti makarik na itibain. Saan asikat? Nasaya at mat tanagranata dito'y paradaan, Dario. Di na. Ang mga nodamated mo para iti anak ta. Anya? Panagkunakit financially stable ka matan. Ngamen, tunggal makitkitak dagiti ipopost mo iti Facebook kat kasla adon ti kwartam. Anya ka din dito kay bagbagam. Nakunak dayta. Gaputan no i-post mo ti aso yo kat kasla kabaknang. Ibagbagam a dog lover ka. Kan pasig anginginaan ti kang kanan ti aso yo kan ni Carla. Kas jay kumamat ati aramidem iti anak ta. Saan aya? Anya? Kundi dog lover ka iti Facebook. Ngam adamat anak mo asaan mo asustintuan. Ay nawaw. Apay pa lang dawat ka kanya. Sa dinong iti pangipanam iti magdam. Anya? Nagawan kat abain mon? Damagam no sa dino ti pangipanak iti sweldo? Adamat ti anak ta paggasgastusak. Awan lang arudan itid mo? Insultuan nakpailaang? Salbag ka? Nagawan mo ten abain na dayjay Dario. Ay, huwan nga rod nanang. Pagsasawak ko maitayan kat ngam nakababain lang amin. Ado ti tao ija paradaan. Baya mo na nakaw. Siyak lang ti masabat na takas tati bagana. Durabak ko naktumag. Ay, nagmayat nga ikan iti pagnakman na ti awanan bain. Makapainsulto talaga. Ala, husto na nakaw. Pagkalmaom day tariknam. At danto lataal daw na day jay. At danto nanang. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Nagpadaan dalang iti kalibin na. Mulong dadwa. Salbagkit de. Dog lover iti social media. Ngam irresponsable mat nga ama in real life. Ay! Diyos mio marimar. Kasta gayam timpaganakin ka. Jay amat anak mo awan babay na. When friend. Ay, nagsakit nga rin tinakam ko kapo itimbaga na. Oo na yan. Pulos lang arudan nga awan maititid na iti anak mi. Damagan na pailaang no sa dino kano ti ipanak iti matmat gadak. Ay na, makapainsulto. Ala, relax. Bayam, tasyak man ti makam mo. Ikakiti pagnakman na rin siya lalaki. Oray man, wada kini Carla. Saan ka mabuteng? Alawan, pagsasawam no iso. Oray siya kat naibus matan ti pasensya kadakwada. Saan mo't kindi nga isyo, ti panagtarakin da iti aso. Kan ti panang ipagbagada iti Facebook, adug lover da. Ngam ti kanyak lang. Be fair ko ma. Kas jay kumamit aramidan na iti anak yo. Patsyam da ijay. Naglaing agpamarang iti Facebook. Dog lover ka no, ngam irresponsable mat nga ma. Ay no, makapagigila talaga. Nagmayat atong paon iti agsin ng bangin. Ay na, narabyan ka man ang balasan ka. Ay, wan nga rod tata. Nagapwam. Nagapuak ija ili tata. Nag-overtime ak iti trabaho, iso ang narabyanak. Kasta ka day. Hala, aganos ka balasan ko. Wan na tata. No choice. Talaga nga aganos kan aggagetak. Nang runak at awan mat katulungak asabali no may papan iti anak mi. Di talaga raw. Imbes namang din kumama ni Dario iti sustento para iti anak niyo. Ngam saan may? Awan tata. Ultimo duling apiso. Awan may itid na. Sakit naglaing pa yung manginsulto. Di mo pa ilang amin dinurab tapnog na akin. Oray siya ka makakitkita iti ipupos na ka mas asara man. No anak ko la siguro dayjay. Nabayagan nga iniktak iti pagnakban na. Di lagbaing tawalan baing. Ay nawaw. Na ito lang santi kinaawan babain na tata. Nagpuskul ti rupa da nga agipost iti aso da asosyal ka no. Ngam ti anak na ngay kuma. Kumusta? Ala,
Bayam tina. Masabat ko lang na dyan lalaki. Heh, bagak man. Nasayat bay, tanagranata Dario. Abay tata, insultuan na ka di manin? Ay, saan bay? O na yan. At dalatikat kung ay pagkakin ka. Hindi pa ilan na panalawas akayat kakasarita kay. Anya? Nadamag ko kami. Akas taunay ka nung ungit mo kanya. Gapulang iti pa ng ibakaking ka kundi dog lover kay iti social media. Hindi ka ba masustentuan ti anak mo? Ah, Apay akas taunay ti ungit mo kanya. Kat pudno matimbakaking ka. Saan ay anya? Ni Tina, kanayo na malabyan. Kapo iti pa nagtrabaho na. Adala maigatang na iti ipakanay danakyaw. Ngam sikangay ko ma. Kundi dog lover kay iti Facebook. Ngam irresponsable kamit nga ma iti pudpud na abyan. Unay mo tinday tata? Sa anak may ta makibibiyang barok. Ngam makikita namin kakasla ka saan amakarit na. Mangan ti asom itag kakaimas amakan. Ngam ti anak mo ngay ay nawaw. Anya, kastamanan timbagakin kadayjay nga awanan bain alakay. Makaparurod nga rod. Manakibiyang law na dadya lakay. Ay, una yan alakay Berto. Anya nga taaya ti parikot na kadaka. Taamin matan kat pakibyangan na. Awanlat maramidan na dadya ti biyag na. Iso nga aming kapakibyangan na. Lalakayan. Anya kumangay ti bibiyang na, no saan ka amang mangtad iti kwarta kinitina. Ha, no kayat na, di ison ti mangtad. Nagadulakit nga munan. At dantulal daw na dadya garla. Uray lumakay, tutupak at talaga takasidjay mo nga mintugali na. Aywan, pagsasawam ni iso. Awan ti lakay-lakay no may papan iti ugali. Ha, salbag kiti. Ala, bantayan mo na lang ni Nika. Tamangan no makabulos. Wen ka di, tanagun aya. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga ko nakumanan. Ah, Ha? Isugayam day, tali kalayin yung ipost iti Facebook. Kan kalayin yung iba ka adog lover kayo. Ay nawaw ko nakmanan. May saka may. Anyat parikot mo aya. Awan matiparikot ko Dario. Kahit kulang nga iba ka ken ka. Ano ang ipost kamat iti social media nga ibagam adog lover ka kat panunutim mat nga umuna ti anak mo. Na date itad mo ken kuana. manakibiyang? I'm not talking to you, you know. Nagturad kamatan amang tungpakanyak dito'y kaadwan ti tattao? Natureda ka talaga. Amangan no kaya't mong ulitak pa, ha? Pangasim, gusto ko man. Apay, mabaing ka, mamuan ti tao ti ugalim. Sagpay kami nga dog lover, iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo, salbag kamat alalaki. Ah, Ay, pinapainak ida iti kastaunay. Anya? Sakit, sumampitaw pa ilang da Carla, sinipat kon Anya? Ay, nakabutbutang kamatan. Oh, don't me, kunaktumet. Nagpadadala nga mulong. Ay, naunay kan, friend. Nagatal gamin tayo itakulap ko kahit. So layad ko. Sa indis iti rupa da Carla. Ha? Saan nga kamkamali da Tario? Taambangan no iruwar ko ti kinalalakik no bilang laang. Anya? Parang agnakam da Tario. Maruruta ka talaga. Anya? Imay kalaang tapno ibagam kanyak anasakit tinakam mo gapo iti imbagbaga ni Claudia kan ka? wen. Imayang tap na ibakin ka bagbaga am tigayam mo.
Gusto lang dayjay nga inaramid na ken ka. Tapno ammom. Makarik na kamat itibain uray sa paminsan. Anya? Ayam sa bagay. Na ito lang monti kinaawan babain mo. Anya? Nagpuskol matan ti rupam nga imay payla ditoy. Di ka lagbain? Gusto matimbaganakan ka, sana ya. Asakbay nga ag dog lover ka iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo. Tina. I-post mo ti ag kakaimas akan kanon ti asom. Ngam ti anak mo ay. Awanan bain! Makapapungtot ka mat. Mairusok mo pa kanon ti asom iti ag kakaimas. Tapno lang adamay pagpanakal mo iti Facebook. Oh. Ngam ti anak mo, pulos, tarupam Panunutam nga umuna ti anak mo, sakbay nga agparamag iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.